tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Igitondo cyiza kuri mwese muteze amatwi radio na televiziyo Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN. Turabasuje mwese amuherereye ku migani itandukanye y'isi, twizeye ko mumeze neza mwese mudahwema kubana natwe mu kutubategurira umunsi ku wundi, tubararikira nanone mu kutwabategurira mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026, ubwo tugenda turebera hamwe uburyo umutekano wifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa byinshi bya gisirikare byiyongera bihungabanya umutekano w'abaturage, cyane cyane turaza kubitira mu misozi miremire y'Umurenge mu gace ka Minembwe yakomeje kwibasirwa cyane n'ibitero bya drone bizakoresha leta ya Kinshasa n'abafatikanije. Mu ijoro ryarikeye mu muhana w'Irundu waje kwibasirwa n'ibitero biremereye bya drone biza gusenya amazu, biza kwangiza ibikorwa remezo by'abaturage, mu gihe umutekano ubundi ukomeje kugenda wifata nabi kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda bwibasira imihanda itandukanye y'Abanyamurenge yo muri Kivu y'Amajepfo, cyane cyane mu bice bya Minembwe. Ico gitero cagabwe mu muhana w'Irundu cangije byinshi, cyahungabanyije byinshi, ndetse n'ibyo dukomeje kugenda twamagana dusaba amahanga, dusaba ubutabera ku baturage b'Abanyamurenge bakomeje kugenda bashorwaho intambara ziremereye. Rero ico gitero cagabwe nijoro, kigabwa n'ubundi na coalition leta ya Kinshasa n'abafatikanije, kigambiriye gusenya, kigambiriye kwirukana abaturage b'Abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajepfo, aho ni Murenge n'ubundi. Rero uko niko bizifashe nuko bya bitero tumaze iminsi tubabwira yuko bikomeje kugenda bigabwa n'ingabo za leta ya Kinshasa. Ejo twabwiye yuko za Karingi yibasirwa n'ubundi n'ibitero bya Kinshasa, biza kwica abaturage, biza gusenya amazu, biza kwangiza ibyo abaturage batunze, birasa amatungo y'abaturage. Ibyo ni ibikorwa tubabwira yuko ni genocide, ni umugambi ukomeye wateguwe n'ubundi inama coalition yombi. Mu by'ukuri murebye nk'ahantu ingabo ziri mu Karingi, ingabo zari ziri ahantu kure bita mu Basepake, iyo kure niho zirindiye abaturage umutekano. Abaturage aho bari za Karingi hatangira bafite inka, ndetse abamama bari batarataha, ariko abo baturage bari mu mihana itangira, drone zikarenga abasirikare zikaza kurasa mu baturage. Ni ibyerekana yuko hari ko barasa igihumeka cyose kiri mu birindiro bya AFC/M23 MRDP twigwaneho, ntibakiya barasa uwo bahanganye, ntibakiya barasa umusirikare, ni ukurasa igihumeka cyose icyo bahuye naco. Ejo bundi nabonye utunyana tw'imitavu twarashwe na drone, ibintu bibabaje, ibintu biteye agahinda n'agahomamunwa, kuko ubwicanyi buri gukorerwa hariya n'ubwicanyi bw'indengakamere, umuntu wese atashobora kubwira undi ngo abyumve. Ariko mwumve yuko bataba barasa si n'abantu gusa, si amazu gusa, ko bararasa igihumeka cyose, haba inkoko haba iki, ibyo byose nibyo byabiraswe. Kuko ndabwira ko ku munsi w'ejo bundi nabonye imitavu yarashwe na drone. Imitavu se mwavuga ngo nawe niki yakoshe? Imitavu ifite ikihe kibazo n'ino coalition ikomeje kugenda iyirasa? Ubundi genocide ni ikintu gitegurwa kigashirwa mu bikorwa, kandi genocide ni ikintu kigambire kwica igihumeka cyose badakunze, kiri ahantu badashaka. Ni ukuvuga yuko Imurenge ntibahashaka, mu Minembwe ntibahashaka, ntibakene n'ibihari byose, haba umuntu, haba ikintu, haba ibintu, haba amazu, ibyo byose ni ukuvuga ngo ntibabishaka. Niyo mpamvu iyi coalition ya Gisegeti ishakisha kubirimbura no kubirandura. Rero uyu mugambi urakomeje wa Gisegeti wo kugenda asenya, yangiza, ariko ibi byose bifite iherezo. Ibyo akora mu by'ukuri ntabwo bizagarukira aha ngaha, kuko Fande yabivuze, yaravuze ati hari igihe intambara izacurika, uyu mwanzi wawudutera wawutoga ibitero bya buri munsi, kuko mu minsi yashize mwabonaga bakavuga ati mwitegura ibitero birazamuka gutera mu Minembwe, ati intambara ntizagarukira aha ngaha, hari igihe kizagera aduyi nakaza avuga ati mwitegura amadubu aradutera. Rero ibi Gisegeti ari gukora ndayishimiye, byo kurimbura no kurandura, mu by'ukuri ni genocide, ariko kandi ifite abayitambitse. Ni umugambi ukomeye, ufite abari kuwitambika, ufite abagabo batajyanye bakomeje kugenda baharanira uburenganzira bw'abaturage batuye mu misozi miremire y'Umurenge. Rero muri make nuko drone zase kandi kwibasira umuhana w'Irundu, ibikorwa bya leta ya Kinshasa birakomeje, ariko kandi kwigwanaho kurakomeje, bakomeza kugenda basenya cyangwa se bimira ibi bitero bya leta ya Kinshasa no gusenya ibirindiro bya Kinshasa n'ubundi bigambiriye gusenya abaturage, bigambiriye kumenesha abaturage.
uko niko byifashe. Reka dusimbukire n'ubundi mu burasirazuba bwa Minembwe mu gace ka Mikenke. Mu minsi yashize twababwiye yuko ingabo za Kinshasa zagabye igitero, n'ubundi zohereje drone igambiriye kwica abaturage, igambiriye kurimbura abaturage. Iyo drone iza guta network cyangwa se ta connection, sinzi uburyo nabivuga, iza kurasa ababo. Iyo drone yaje kurasa ababo, hagwa abasirikare benshi hamwe n'inkomere zose kubera muri 60. Rero ico gitero bagabye kigambiriye kwica abaturage cyarangiza kikabayoberaho kikarasa ababo, byaciye cyane abasirikare intege bakoreraga muri Mikenke. Abenshi batangira gucika bikonera mu mushasha waza Baraka bahunga n'ubundi, nkuko ibo ntibamenye inkuba yakubise uko byagenze. Baje babona abasirikare benshi bari kumwe n'ababo bapfuye, abenshi bakomeretse. Rero kiriya gitero, nyuma ya kiriya gitero cyahitanye abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Abandi bakoraga mu gace ka Mikenke byaje kubaca intege, barahunga bikondera mu mushasha. No kuvuga yuko bakomeje kugenda bahunga, abandi bacika kubera ihahamuka n'ubundi ry'ira drone yabakozemo. Mwumve abasirikare bizi igisirikare, bafite igisirikare bahunga kuba igitero kimwe cya drone cyabo ndetse cyabayobeho. Ariko mwibaze ibira bitero nka kiriya gitero bagabye mu Mikenke igahitana abasirikare ba FARDC, bira nibyo bihoraho, nibyo bidasiba, barasa mu baturage. Bigaragara yuko ni ibitero bifite imbaraga ziri ku rwego rwo hejuru. Igitero kimwe bari bagambiye n'ubundi gutuma ku baturage, kikaza kuyoba, kikaza kurasa ababo, bakaza kubasiga ubuzima, abenshi batangira guhunga muri bo. Ariko mwibaze ko bene kiriya gitero nyine cyabagabweho kikaba cyagituma abasirikare bahunga bacika igisirikare. Nibyo bihora ku baturage b'Abanyamurenge, nibyo biri hejuru y'abaturage b'Abanyamurenge mu Minembwe, nibyo bihora byica abaturage, nibyo bihora birasa abaturage. Murumva ko imurenge n'ubundi abaturage b'Abanyamurenge nabo babuze uko bagira, bo ntaho bafite bahungira, ariko ni abantu bahuye n'intambara zikomeye. Niyo mpamvu umunyamurenge wese aho ari akwiriye kwamagana uyu mugambi, kuko mu bihugu byinshi bagiye bakora manifestation bamagana ubwicanyi, ndetse ndabona n'abatarabikora batangije kugenda babikora kaza Australia, ko barategura kuja mu mihanda kuja kugaragaza akarengane kabo, ikibazo turi guhura nabyo. Rero nkatwe turi diaspora, muze duhaguruke tuvuganira ubwoko, kuko ubwoko buri mu kaga, buri mu bihe bikomeye. Biriya ni ibitero bifite imbaraga, iyo biraswa mu bana bikaraswa mu bagore, bisiga ingaruka nyinshi ku baturage. Uko niko byifashe, nuko umutekano ntaho. Reka n'ubundi tugaruka ku gisirikare cya FARDC. Raporo y'ibanga yagaragaje impamvu igisirikare cya FARDC gikomeza kugenda gitsindwa n'ihuriro AFC/M23 MDP twigwaneho. Bagaragaje yuko iki gisirikare cya FARDC gifite intege nkeya mu micungire y'abaturage, gifite intege nkeya kurinda abaturage, ndetse no ku rugamba bakomeje kugenda bahanganiramo nino coalition ya AFC/M23 MDP twigwaneho. Harimo nk'impamvu imwe ikomeye nyamukuru bagaragaje yuko bakomeza kugenda batsindwa. Iyo mpamvu ngo nuko igisirikare cya FARDC kijana n'abagore ku rugamba, ku mafuro y'urugamba, aho bahanganye na MDP cyangwa se n'uwo bahanganye ari we wese, ugasanga bafite n'umuryango, umugore, abana. Igisirikare cy'Irombo aherutse kugaragaza yuko impamvu abasirikare bajana imiryango ku mirongo y'urugamba, harimo impamvu yuko ari ubukene, bakareba ahantu basiga abagore cyangwa se imiryango yabo, ndetse n'aho bari, cyangwa se kuvuga ngo umushahara bafashe bazo bawucamo kabiri, umwe bawohereze umuryango, undi nawe bawukoreshe, bakabona ko bitavamo. Niyo mpamvu musanga abasirikare ba FARDC bajana imiryango ku mirongo y'urugamba, aho bahanganye n'ihuriro AFC/M23. Rero iyi raporo y'umuryango w'ibanga wagaragaje yuko zimwe mu mpamvu zituma ikoresha leta ya Kinshasa icika, cyangwa se icika intege mu rugamba bakomeje kugenda bahanganamo na M23, ngo ni ukubera yuko bakomeza kugenda bajana imiryango ku rugamba. Ibyo nabyo biri muri bimwe bituma bakomeza kugenda bacika intege, ndetse agaragaza yuko muri iyi myaka myinshi yose yagiye ishira, ubwo koresha leta ya Kinshasa yagiye yongera imbaraga nyinshi kugaba ku bitero bya AFC/M23, yuko nta kintu na kimwe bigeze bageraho. Iri huriro ryakomeje kugenda ribirukana, ribakura, ndetse no mu bice byinshi bagenzura, usibye yuko AFC/M23 mu gihe isubira inyuma kugira ngo bubahirize agahenge bashakire, bakemura ibibazo mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bwa politike, ariko ku bw'imbaraga za FARDC ntaho barigera birukana M23. Rero ibi byose bagaragaza yuko ari intege za FARDC, ibi byose byo kujana imiryango ku mirongo y'urugamba nabyo ko bibaca intege. Rero ngayo nguko mwakoze kubana natwe muri kunyamakuru, ugende bagaza amakuru 5 kuri 5, ukakora subscribe na share na like
kugira ngo mukaza mukikora amakuru tubagezaho umunsi kundi amakuru yacu nakagaruka.